lava o le atua e te whaafonga te talo. O le atua e te manatu mai. I le nei tai au wa mātou whale mai lo manu tā kua. Mātou te osi taulanga atu ia te oelo mātou o tua moni e tō tasi. O le te talo i le nei tai au au mātou iai lo whale te talo. Ia e whaamanuia mai le nei au fia. Whaamanuia i lo ainga e kālesia e maise o mātou tangata. Whaamanuia i se tasi ua asia le nei māwhitanga. Ma ia i atu mea umai lo lava vi inga. Amen. Ia tau manei, ia le teutosi o le mea lofa a le atari ia Lauga, o loki. Mo le malu le tua ua atoa lona lua tausanga. E 5 se lau tāla ua whai mea lofa i le atari, ia mo le ngaruenga le tua. Whamanuia le tua i le asawhana o le atari, ia iailanga le leo le tua au kutukuae. Whaungaina fo i o se awale mawhai o na mawale malos ia ai maise o na ia tātou whanau lo lātou tukuai whamanuia le tua ia Lauga malona sosoi fua. O te whiwhita wina le tuso salamu le whāro le whai kumumua. Whai le whamtalanga le ono tāmita. Lauga ngā ngai, ie whamanu atu ia Iova. Iova e, lo o tua. E matua siri lava oe. E ofu oe i li inga, mane mata mo fie. O la ngona i o ni tai au. Pei la poe na mai ta watu lumanei. I le alau tai mai o le ainga o le tua. Awa sa tātou malanga mai le lava i aso. Tiu te mawhaiwa. Sa tātou whenga iai. Mai eri tātou nunga te le foi ni whawhitau ni mani lui tau sa whenga i mai le ainga o le tua. I tātou te awele vinga mai whawhitai o le tua. Ono umoni mai le tua lo tu sui fua. Ia mai se fo so mātou wola. Leo tātou wheloa ia i lona malu. Ia ia te ia li inga o le whawhitai atoa i mare whamanu. A vea ilo leo whatawa e whai mawhonga le tātou tof o le sunga le whaiwhi au ia Pastor Henry Ungapo. Mai se foi o le sunga le toeina ia Masoi. E mātou te whatalo whātua i le manu telo le tātou tā o inga le nei tai au. O le kālesia e māsani ai. Mai lawa i e mātutua se i o lawa i alo ma whanau. Whatalo whātu i le tātou kālesia. Nisi sa malanga, pe o na maua atu manei, sunga to ina ia tari oa whaea. Sunga to ina ia tau tai si mana. Manisi o le maua atu. Sa tu ua le tātou kālesia i nawa i aso. O leo tātou toi whailoa. Tātou te awe whatasi le viinga whawhitai le tua. Tai saunga le mumai mo tātou toi whailoa. Whawhiloa i atuai i le nei tai ao. Ia te utu umalawa. Mai tau atu lumanei. Na ia tātou mālo e leo māua suafa pe o le tina. O loi tua atu o lusi. Leo māua le suafa. O e umwhai o na tātou whātasi mi whāmanoina temi tātou te tāpoi whātasi e le sāpati. Whāwhiro i atu i atu to umalawa. Ili nei tai au. Whāwhiro i atu fōi whuritua. Teresa, mle no whaalo. Ili nei tai au. A velo leo whai mawhonga fōi le tātou tāpoinga i kālesia. Whāwhiro i atu ai. Sunga le wona le tua. Pastor Henry Ungapo.
a foi se fe au o ta peneina la na uauna ia mo tātou umalava i le nei tai au fa moe moe o fionga ma vi inga le tua la vea leo se tātou whamanianga au tātou mo moli atu le taulanga i luma le tua e ala i o tātou loto e tu whatasi na ia maua i pēr le vi inga o le tua fast fulu le vi inga o le tua o le tātou tūlai mamata ina i le tātou Sauniga i le nei tai au vi inga i fast fulu Tātou sa ili le tuol stalu. Lo mātou tamao soifua e whaavavau lava i le langi. Au mātou puno no watu mo mātou ifo atu le no whaaripa i o lau fio tutonu o lo mātou malu le nei tai au. Whaamaulalo mātou loto i se manianga na mātou whaia le vai aso o tōna. Ia i mātou le nganga whawhitai mātou te whawhitai ai. E uina le lanu, le lava upo le tangata e whawhitai ai. Le silisili ese o lau fio le telo whamanianga na ililingi na mai. Ai tauia na mātou whawhiatu. Whawhitai tele lava le tua. Mātou whawhitai i lau fio le soifua lau le lei o lo mātou e kalesia. Ao sina na yo mātou tamam tina. Mātou mai tau ina lo lātou sangi fia mai e wina. Malu le tau le nei vai tau. Ai whawhitai lo lātou o mai mo mātou wheiloha i te tonu o lo malu. Ia o se whaasiringa mālosi le ia i mātou. Whawhitai tele fo ta mā. Niso mātou soa mālo wa fe fo na mātou tapua inga le nei sapati. Wa tili ai ona mātou vi ia ma whawhitai e lau fiu. Ono au whamunianga e lei loa e se tasi. Mātou whawhitai le tele o lau o lofa. Le whatua o ia i mātou le telo taimi mātou. Whehoa iai le mea ma le mea. Tonu o whale whai ngā luenga o lunga la ua le tele. Nai whanau te tonu o whale a onga. Mātua i te tonu o mātou whale. Silinga se tala vale pole ai o mātou loto wana o le leo le fia. Whaafitai le mamao le nei sa valinga o mātou o mai ai le o ngā te tonu fo nei tausanga. Mātou te maofa ai mo mātou whapea. O ai ei mātou
ua e manatu mai ai le tagata agasala matou faafetai i lauafio e tumau alo alofa tunoa e lē ma se ua i taimi uma lava matou tatalo i lauafio na i o matou aiga ekalesia o loo mai mo mai luga o pega tafailagi ua le maua le avanoa matou te mafuta ai silafia e lauafio mafuaaga tatau ona o le lē malosi o le tino matou tatalo ia tutusa faamanuiaga matou te maua mai lauafio lenei sapati matou tatalo aiga taʻitasi o se o matou ekalesia silafia e lauafio ia tulaga o loo i ai i latou lenei taimi manatua atu i latou ia matou tatalo e maise ia e matutua ua loa foʻi le soifua matou tatalo ina ia faafualoa pea le malosi ia i latou ia e faufautua ai pea laugaluega matou tatalo i polokalame faagasolo o sia matou ekalesia lenei tausaga na ona matou fuafua o lauafio e faataunuina pe atusa ai ma lou finagalo faafetai le mafutaga lau ekalesia ma lau auauna faifeʻau lenei foʻi sapati ia ao sauni tapena e faasoa lauafioga paia ia matou fata atu o ia le nofo alii o lauafio faamanatu lana tapenaga ina ia faapena ona alu ma le mana lau upu e le gata na faamanuiaina ai i matou a ia tele ai se viiga o lauafio le matou tatalo faamolemole tamā faamanuia mai le matou tapuaʻiga lenei sapati o ai se tasi o iai faanoanoaga i lona finagalo matou tatalo avatu faamaisega ma faamafanafanaga iā te ia ae matou ofu le tala lelei o lauafio ma lou uaga lelei a o matou sauni e talia le fetalai mai o lauafio o le matou tatalo lea faafetai tele lou taliaina i matou ma lou faafoga mai ona o iesu amene walau atu i sunga te akono mo le whamapopoina o taulanga ma suluai. Talo tātou tauranga. Mātou whaafetaita mai le anga le leo lau fio. Nisi nei o whamanianga na o ina mai e lo nuu le nei sapati. Sa e whamania e le vai aso. Mātou te talo tu mau au whamanianga i lātou umalava. La foina nei tauranga ma i lātou o le maua lava noa. Fo hai mo lau fio nei sapati. Ia o ngā tautua ina lau whea au mo lau ngaluenga. Whaafetai Yesu. Amen.
folofa atu ma whatalofa atu i le ainga pele o le atua i le nei tae au, talofa lava. I ia le alofa ma le anga le lei o le atua ua whai o na momoli mai lo o tō soifua manuia. Ia maise foi ia sio mātou wola, tātou te whaitapua inga i lalo ifo le nei malu. Toi atu lua ia le whaafeiloa inga, le ngata i tamā matina mātutua le tātou e kālesia. Ia uso a malo whai ono tātou mafuta whatasi. Ia whapea i foina ia tātou talavou ma tātou whanawiti. Mua lava o na whaftaia ia tangaluenga le whanau lea sa whaatinoina ia tātou sapati sfuma le tolu nei sapati. Ia atonu o se sapati e masani el tātou e kālesia. E peitai o le whaatinonga o ngā luenga e whanau. Ia o se tūlanga lea vivi ia ile atua, mwhaaftai ia ile atua. Ia ona o whaamanuianga o whaamanuia mai ai tono le tātou e kālesia. Mo le atua ile whaaftai whaia onga mai lato uma sa langolango sua. E ala lea ile whaatautai o le nei polo kalame. Ia wālava le nei sāpati whaapitoa. O se avanoa tā ua le nei, ua whaelo mai a te au. Ia e ai foi nisi o whanau o le tātou e kālesia e fia whaapaiaina. Ia matu ina atu i le atua. Ia mo le taitainga le atua o lana tausinga saunga le mu. Ina ia leo matausilo lātou tuputupuae e le ngata i tono le kālesia. Ia e whaapea i foi tono a inga taitasi. Me lea e mala awa tuai ma le whaaloalo, ia vai foloki ma Charlene foloki, e angai mai ia ma tuina mai ia le atalii, ia po o le tama leo o Luka Felice foloki, whamolmole pempaiona angai mai, mātua, ia whapea i foi ia le atalii ia Luka. Pea whai e manatua le tātou e kālesia o lea sa whailo atu e le sunga le toina. Ia le whaitaulanga a le atali i a Lukas, ia ono le atoanga o lona lua tausanga. Ia ai manatu foi mātua, ia o se taimi le lei foi lea. Ia e whaapai ai ma whaamanui ai le atua. E ala lea i le atali. Mai manatu le kālesia e le po ia le tātou awhia, ma le tātou maftanga i Sauniga whapenei. Sauniga ua tātou whaatinoina i lea tausanga, ma lea tausanga. E tuina atua i alo ma whanau le kālesia i le atua. Mai taritonu le whaamoe ia o tātou e le papatisoina tamaiti, e pei o na whaatinoina i nisi kerisiano. Ona e tātou te talitonu, papatisonga o se Sauniga, e whaia i le tūlanga lea ua iu le whiriwhiringa ale tangata. Nā te talia aia o onga le tuspaia, o loo whaatū ai ma whaavai ai le e kālesia le atua. Peitai e le whaasalo tātou tuina atu o whanau ma whaapaia, ma whaamanuia, ma le nau ta inga. E leo ma tausi le atua i lo lātou tupu ai. Mai o le Sauniga o le whapaiaina o whanau, o se awala lea tātou te muli tai ai, i whaataitainga ua fofola mai e le tuspaia. Whaataitainga na whaia e Iosefa ma Maria, whaataitainga foi na whaia e Mose i lona taimi. Mai au foi ono tātou whaatinoina e pei o na whaelo mai e le tuspaia. O la Yesu i le mātai o sfurma le iwa whai upo sfurma le wha, i nātu mai o tamaiti e o mai a teau. Aua le vau ia i lātou, a wae whaapeo i lātou nei o e o i le mālo o le langi. Le kālesia ma le ainga o le atua. O se whaamanuianga le tuina atu alo ma whanau i le atua. Ai se a le anga le whaamtalanga le whai salamo se lau luas humalifitu whai upo e tolu. O whanau o le tofi mai a Iova ia.
O e ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. A whai o se whaamanuianga mai le tua, pe le ala ngā tatau ai ea o no tātou toe tuina atu i le tua, e iai le nei tai au. Sungal ti a kono ia vai ma le wharitua ia Charlene, ia ua o mai lumanei, ia mo le whaapayaina, ia ma le tuina atu o le atalii i luma o le atua. Sauniga le nei e whaamanatu ai mātua, i lo la ua pito la au, i le tausinga o whanau, ia ma le awala ina ia whaafai ina ai, i la toilo la tau tuputupuae, i to tonu o ainga. Ai o se Sauniga fo i e whaamanatu ai i le ka le sia i ai o e maau, e te le lota ua sao, e le ngata i le soifua i le tino, ai whaapea fo i le soifua whaaleanganga. Vai ma Charlene, e moni lava o lua o mātua, i to tonu o le tau ainga, whapea ai, ma mātua, ia o Feira, Felice, ia whapea foi nisi o ainga. Ai o le ainga o le atua, o le isi lea ainga o Luka. Ali tamalea ula vale lea. O lou ainga, whalea nganga lea. O i e fesosoani ai le e ka le sia, ina ia tapue le soifua e peo alo ma whanau sa tutu lai atu ilumanei, e ao i taimi o a ongo le sapati, e ao i le pese ma le vivii, e ao i le taulotoina o mau le tuspaia, a e sili ai, ina ia fesosoani pe ao ina matua, e le mawhai o na ngalo ia te ia, le amatanga o le soifua ma le olanga whaleanganga. Te le whaamatalanga al tuspaia e ala i vaenga ia, e le manatu i le tai au nei, ua loa masilafia i le tātou e kālesia, ai maise ia mātua nei. E le vaenga whaapitoa, e fia whaaleoina, o le vaenga foi lea ina ia tali mai ai mātua, ai le whaia ia le tatalo, e whaapa ia ai ia le atalii, ia Lucas, ia. A uma ona ufaita wina vaenga nei, ia ona lua tali mai lea o lea lava. I le tuina atu o Luka Felice Foloki, i le ali e ala i le Sauniga o le whaapaiaina, ua o lua talia ina ai le whaatinoina o le nei ngā luenga paia. I le nei lava Sauniga ua whaeloa tuailo o lua talitonunga, o le nei a talii, e le ngata o se whanau e whaasino ia te o lua, ai o se ata lii foi a le atua. Ua o lua filifili whaatasi ai ma le nei whaapotuputonga, ina ia tuina atu le ata lii a Luka Felice Foloki, i le taitainga ma le tausinga a le atua, se ia o ina avea o ia matangata matua i le whaatutua. O le mea lea e te lua tautino mai ai le tai au nei, o le a lua whaia le mea sili, i le malosi ma le poto mai le atua, e ao ai o ia, i apoa inga a le alii, o le asa o lua tali. O le asa tali a le ekalesia. Tau le tali, ma le tato ekalesia. O le asa tali a le ekalesia. Ia, a o soso mai ia vai ma, nei te ua usi ina le tama e tangi. Ona ua lewa o te le ito e si ina sta mai titi whapea. Ia ai wala ulia ma le whaaloalo ia le tato ekalesia. Ia e punonou mai tō wau, ai le punonou la o le ekalesia. Ma na ia e wala ulia a inga o Lucas ia le tina ia o Feira, ia whapea fo ia Brother Julius, whamolmole, ia pemwhai o na ngai mai lunga nei, ia e tutu whatasi mai lato. Ia ai le whai al tato stalo. Do you have anything to say to the church? No? Ia awa ngai mai la ia o Feira, ia ma le uso nei, ia wala ulia mal whaaloalo, ia wala ulia fo ia tina ia funa. Ia.
Malo siafu. Ya, mo ini mai fonga le kalesia fa mole. Na fai tatu talo. Le tua vi ia lava la wa fio le nei sapati o se sapati e tumu yo fa manuyanga. Ele ngata I polokalame sa fengaia I malefanau. Ya o se taimi foi o mai fatasi ai lau e kalesia. Ma tau te tuina atu le atali a Luka Felice Foloki. Ia o se tasi ua filifili matua e ala le musmusunga le ngang paia. Ina ia tuina atu o ia yo a ao le atua I le neitai au. E te whaamanuia ia te ia. E te leo leo ma e tausi lona tuptupuai. O lo lama le fili I so se vaenga. Ina ia tau mawhai ai e le peti lona soifua tuptupuai. I to tonu lau e kalesia. Pei tai le atua mātou te talitonu ma ioe. E mawhai e lau a fio na e pui pui ia te ia. Talo ia e whaamanuia I lona soifua maloloina. I le tino. Ia ai sili ai le atua I la le nganga. Ina ia mawhai o na whaongaina o ia I le lumanai. Talo foi mo mātua. Sunga ia vai ma Charlene. Ia maise foi ia o Feira ma I la tau o lo tutu lai lunga nei. Ia wale tiu te whai tu tonu o le ainga. E le whaangaloina foi le atua lau e kalesia ua mātou ioe, ma o mātou talia le nei whaunga ma le nei whaapaianga o tamaiti. Ina ia mātou langolango sua I ngā luenga mātua. Whaamanuia I lau e kalesia, whaamanuia ia te I mātou uma. Ai sile iona e whaamanuia ia Luka, Felice, Foloki. Ia o le a mawhai o na whaonga ina o ia I se taimi o le lumanai. Whaatasi mai lau o fio, whaatai lo suafa Yesu. Amene. Whamalole ono sa'i tātou e kalesia. Ia manatu foi ua sola tātou taimi. A le vaenga mua leo le launga leo ua umatu. A le la aluatu le vaenga lona lua. A whai ia te oelau tu spa ia whaamole su e whaatasi mau I le ngā luenga mta au pesfuma le valu. Ngā luenga mta au pesfuma le valu. You can turn your Bible to Acts chapter 18. That is our main scripture reading for this morning. Ngā luenga mata upe sfuma le valu. Whai upu e mua se ia whaangata mai le whai upe wha. O I nā o le a maua mai ai se wha malosi. Mo I tātou I le tai au nei. A whai wa maua. Ia, o lea fo I lunga tātou ia a sa umana o lava ina ia whaisau ngā luenga le tai au nei. E ala lea I le sue ino lau tuspa ia. Ngā luenga ma tā upe sfuma le valu. Ia, a olona whai upu mua se ia o le whai upe wha. Ma na ia e tātou whai tau whaatasi mai ai a wana o le wha lava whai upu o le tātou whi au I le tai au nei. A whai wa maua se I tātou whai tau whaatasi whai tau.
Whamanuia mai lea tua i le whaitawina o ana fionga paia. Au tua le tātou whiau i le tai au nei wa wha au tuina o le ngaluenga fau i Korinito. New work in Corinth. Mai pe a whai e te maitawina le kalesia ia le neitala. Ngaluenga mta upes fulma le valu. Le asa tātou whaitawina. O se tala o lo o familia i lau whalongo ma lau whaitau. A whai mai ia se whaitau e sini ai ia whaamoemoenga ma whaanaunaunga o le tātou whiau i le tai nei. O le uta le poto e whitālai, a o le uta le vale tā ofi mau. O le uta le poto e whitālai, a o le uta le vale e tā ofi mau. O whai upu ma whai tau ia sa tātou whaitauina. O le malanga wha misionare wha au lea le apostolo Paulo. Le malanga lea sa tātou su e mai ai i le ngaluenga mata upes fuma le fitu. A whai o e manatua le breaking news 1 and 2 i le ngaluenga mata upes fuma le fitu. A o lea la wa umatu le se fulu le fitu. A o lea wa tātou wa ngai mai i le mata upu. E se fulu malevalu. E te maua i le whai upu mua. Ia le vaenga tā ua le nei o lo tautala iai ia le tuspaia. I le ngaluenga mata upes fu malevalu whai mua whai mai. Ua mawai atu ia mea. O a mea o lo tautala iai le tuspaia. O lo tautala i mea na tutupu. Lea na tutupu i te Salonia. Lea na tutupu i Perea. Lea na tutupu i Atenai. Le nofoanga muli i le ngaluenga mata upu e se fulu malefitu. A o lea la ua tau nuu atu Paulo i le isi nofoanga fau. Le moni mau elitu spaia. Ua o i Korinito. Paul left Athens. Ua alu ese ma Atenai. Ai ua ngai atu i Korinito. Nisi o mai moanga le ekalesia o te manatu ina ia wha manatu ia te oe i le tai au nei. O le soifuanga ma le o langa tautua le apostolo Paulo e le suia. Paul never changed his lifestyle of serving God. E le suia. Pe sui le nofuanga mai le nofuanga e tu mau pea lana au aunanga. E tu mau pea lana tautua. Mai a tātou mai tauina le o langa ngā lue o le tangata le nei o Paulo. E le o se tangata e whe maumauai. E le fua i le season. If the season is right, I will work for the Lord. A whai e le lei ma whe taui ma tala whea ngai le taimi o le a o tautua ma o ngā lue mo le atua. Paulo e le whapena. Ina ua taunu i Korinito, tātou te maua, i le whai upu e wha maunga le wha mai o luka. O loo tu si ai i a vahenga tā ua nei. Ai, lei whai tauina i le whai upu e wha. E iai le mai moanga se tasi o tangata na ia su e fo i le o langa o Paulo. Ma ia mai tauina ai le wha matalanga e wha penei. Whai mai ia, Paul follows his chief strategy in a new city. E iai lava le vaenga tāua e whaatūlanga ai fuafuanga ma au nanga ale apostolo i lea mea ma lea mea. On whai mai leo ia. Teach and reason from the scriptures in the Jewish synagogue until those who oppose him kick him out of the synagogue. After he has won some of the Jews and Greek God-fearers to Christ. And so it happens in Corinth. O le ngā luenga le apostolo Paulo e ulu fale i le sunako e tala noa matangata e whaasoa ia fionga paia le atua. Ai aila se isi e ikai. Ia on kamwhairora ia se mea kili ai. Matuli ese. Se i vanga nā aila tō uma o e whaatua tua matali tonu i le atua. Ai whai mai whamtalanga o lo tu sia le Korinito. Mata upes fuma le valu whai upu e wha. Mea ia o le soifuanga ma le o langa o Paulo e le suia. E te maua i le tusi o ngā luenga ina ua taunu i Korinito, sa ia ulufale i le sunako, sa ia launga i lea sa pati ma lea sa pati. Ai to e fo i tua
e te maua i le ngā luenga mta upes fu male fitu o lana masani fo i lea sa fai te Salonia. Ina ua tau nuu i te Salonia o le whaamtalanga tuspa ia ua ulu fale fo i Paulo ia te ilatou o lana lea masani. E ulu fale i le sunako. E te maua i le tusi lava fo i leo ngā luenga mta upes fu male fitu fai upes fulu ina ua tau nuu i Perea. Ile fai upes fulu, fai mai, ona momoli atu loa lea ele a uso ya Paulo, masila ile poi Perea, ua o iai la ua, ona la ulu fale lea ile sunako, ile aso sapati. Le ka le sia mal tato au fia, ele ka fao se si sapaki. Amene. Ele fai ngaluenga se si sapati, amene. Ele ta alo se si sapati, amene. Tātou te whaataitai i le awala o loo tūsia i le tusi o ngā luenga. Ma le awala o loo whaatūlanga ai le o langa tautua o le tangata le nei o Paulo. A lea foi la e o mai korinito. O lea e tū maua. Sa uta ua i le amatanga i na ua la unga i le tusi le o ngā luenga mta upes fuma le fitu. Po whea tātou te oa ngai ai. E le sui ai o e mau o tā ua o tangata kerisiano, o tā ua o tangata sofitu, o tā ua o tangata tausi sapati ale atua. Mai tātou tele i o le mata upes fuma le iwa, o le isi le no fuanga, lea o le alu iai Paulo, ai o lana mea foi lea e fai, pe a o atu ai i le mata upu lea e fuma le iwa, alu i atenai ulu fale sunako. Fai maila i o le ngā luenga mta upes fuma le iwa fai upu e valu. Ua ulu fale fo o ia i le sunako. Ma la unga wha ma losi atu ma tau talatala. Ma wha ole ia i la tau i mea ale ma lo o le atua i masina e tolu. Toti fia le kalesia. So o se tangata lava e fia e ma futa whaatasi maista ngata. O lana masani lea. O lana masani lea i ana malanga. E le misi lava lea vanoa e whaatasi atuai i maftanga po o tapua inga whapenei. Mo Paulo o le mauolo na vanoa e la unga ai o se avanoa whaauro. O le mauolo le avanoa e whaasoa ai o se avanoa e look forward i ai leta maloa. Ai se a. Awa o i lea o le a ia wha maa losi atuai i se loto ua maalili. Maalili le vai. O se avanoa e wha maa whanawhana atuai i se loto o loo maa fatia. Se anganga ua momomo ma ua nuti momoia. Ai o se avanoa foi e wha matala ai le upumonia le atua ma le tala le lei a Yesu Keriso. Tolu sapati sa iai Paulo i te Salonia. Fai mai o le tolu foi nao sapati o launga. E le umi se taimi na iai Perea. Ai sa lava le taimi e o ai. Ma whaasoa i tangata o lea no fuanga. O le umi sa iai Korinito. Fai mai e tasi ma le afa tausanga. E le aungata Paulo e launga. Amene. Amene. E le aungata Paulo e launga. A tonu o se whaata inga sili lea mo au nei o le whaife au. O se whaata inga sili lea mo whailaunga. O le e kalesia Wellington e Samoa ma so o se whailaunga o lo wha fonga mai. E le au ngata Paulo e launga. O le isi whailaunga. Pe na o le whaatolu avanoa e launga ai i le tausanga. Pe wha. A tele ao le wha. Ai o le nā tolu po le nā wha. E tau su e solo se isi e suia le tofi. Amene. E wha alongo atu la oti. Te mana tua lava le taimi sau i Australia. O te alatu e wha maritala le stoina. Ua laki lo sau tato lo lotu. Ala motu. Wa umar kuspa ianga ula unga inga. Aki ala unga marfava.
Paulo le kalesia ma le ainga o le atua, o le vai su lea le tamaloa, e tā ofi ngatā pe atu lai luma o tangata, e tā ofi ngatā i le whaasoa atu o le lelei o le atua, le whaasoa atu a fionga pa ia le atua. Ina ua o whaitau le tala le ama o su e, o whapea. Talo sia e o atu le skuata. Aua ka vili mai ko ingo le kalesia. Kuakua o sa paki lea. Kuako o le sa paki. Kuako o le sa paki. E tau le mawhau po e mua o e lona lua o e lona tonu. Ua vau ngā tā. Le au whai ngā luenga i le fia fola ina o le afionga pa ia a le tua. Ai tote mai tauina i le tala. Fou le nofoanga lea ua o iai le apostolo Paulo. Ua mawai atu ia mea o na alu atu ai leo Paulo nai atenai. Ua o i Korinito. A whai e ise taimi ona e alu le su e nofoanga lea o Korinito. A le nofoanga le nei whai mai o se nofoanga e mau oa mata mau ahinga. Whai mai o se nofoanga e o atu iai wa a whaatau a wato te mai tauina i lunga o le whaafandua pito i lunga. O waenga a la poto uli le nai te mai tauina ese mai le isi me la poana. O wafuna e lua whai mai e o atu ai wa a whaatau. E o atu ai ina ia whaatau a la tau oloa, fesu ia la tau oloa. O se nofoanga e matua i mausali mata mau ainga. I le wa alu e kamaloa. Alu ai Paulo. O se nofoanga, whai mai e ese mai isi nofoanga uma. O i o se vaenga mea lea, e mawhai ai o na whaatino ai mea e tele, mo le tangata whai pisidisi. Paulo e leo tangata whai pisidisi. Tā ua i al whaamtalanga e le na waita, mai tau mai. Whai mai whaamtalanga e le na waita. I le tusi lea e tā ua o le Acts of the Apostle, i tū lau e lua whaatolu. Whai mai a ia, i le taimi o le ulua i sedeturi, taimi o le au kerisiano, o le vahenga lea o le nuu, po o Korinito lea o lo tautala i aile tuspaia, o se tasi o a ai pito i Maualunga, one of the leading cities, lona tamau ahinga, e le ngata i totonu e leni a o le lalolangi a toa. E o mai ai le au mau oa ma le au mau mea. Ina ia momoli mai a la tau oloa ma mea taua. O le sini ma le wha moe moe. The intention ina ia tupu a la tau pisidisi ma mau ai lo la tau tamao a inga. Ai ile vahenga o te mai tauina il tususinga a Elena Waita. O loo ia whaapea mai ai, it was a great commercial center. O se vahenga e o ngā totonu ai ia menei o fe whaataua inga. Ai tāua e leisi vahenga leo loo ia tāua i le pito i lalo whai mai, within easy access of all parts of the Roman Empire, it was an important place. O se nofoanga e tāua. Au mawhauwhaua ia Paulo ina ua uma mai atenai. Po la mea le alu e lesi tu. A o lea ua whaasino e lea tua e alu i Korinito. A ina ua whaamatala mai ma whaailoa mai. E Elena Waita le vaenga tāua le nei. Not only Corinth was one of the leading cities, it was a commercial center, it was an important place, and it was established memorials for God and His truth. O se nofuanga e mawhai o na whausia ai ma whaatu ai le ngā luenga le atua i to tonu o le nei nofuanga. Mo Paulo o se nofuanga fau. Lea o le atau whaamau tū ma whaatu langa. Po whea o iai le whina ngalo o le atua i nei Korinito. O le mea mautinoa e le o pōngi sā ma pōliuli le mawhauwhau o le apostolo. Awa o le sifi se nofoanga fau. E leo se mea whaingofie. E leo se mea whaingofie lo sifi i se nofoanga fau. E le taumate le iai o lui
ma vahenga e whapena o na o mai i se ngaluenga fou. E le whapea e fou no fuanga ai tuai lui. Amene. Le ai. E fou fo i malui. New place, new work, new challenges. E le mawhai ona au mai lui o Tesalonia. E le mawhai ona au mai lui o Perea. E le mawhai ona au mai lui o Atenai. E whai ai le ngā luenga i Korinito. E le mawhai ona au mai lui i mea na tutupu i le taimi ua tuanai. E whaatino ai le sao le ekalesia mo le lumanai. E le ngata e fau lui. Fou au wala e au nai ma tautua ai. Fou au wala e moli mau ai ma whai ai masoo. Fou. E ei upu e tātou te māsani ai. Sui a whainga ai tū mau a whaavai. E tū mau a le whe au o le lofatu noa o le tua ma le tala le leia Jesu Keriso. Ai sui a wala e momoli ai le whe au. A wae te whaitauina i le ngalue a Paulo i Korinito. E le isuia lava le whe au. His message never ever changes. E le isuia lava la na whe au. Ai tō te sila fia. Tua tau atu ia te oel mele nei. E lua suinga te tele sa whaia e Paulo. E whaatatau i le awala. Na momoli ai la na whe au i Korinito. Umalo le lua lea. Tātou wolo a wai le statutu anai. Whamatalanga tamai tai perfecto ele na waita. O loo ia tu si ai, ia le vaenga lea i le i tu lau e lua se lau fast fu mare wha. Whafonga mai a whaifo ia te fia whaitau e le whaasa. Whaitau. In preaching the gospel in Corinth, the apostle followed a course different from that which had marked his labors at Athens. While in the latter place, he had sought to adapt his style to the character of his audience. He had made logic with logic, science with science, philosophy with philosophy. As he thought of the time thus spent and realized that his teaching in Athens had been productive of but little fruit, he decided to follow another plan of labor in Corinth. In his efforts to arrest the attention of the careless and the indifferent, he determined to avoid elaborate arguments and discussions, and not to know anything among the Corinthians save Jesus Christ and him crucified. He would preach to them not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of power. Sei tātou wa'awa'ai lai titi le wa'enga leo lo whaamatala mai e le lo matua. Le nganga o waloanga. Whai mai o le ngaluenga Paulo i Korinito, sa iai suinga. O le suinga mua wa lena o whailo atu e lua suinga. O le suinga mua sa whai e Paulo, sui le whainga o lana launga. Sui. E leo toe launga e pei o le launga i Atenai. Sa whaafetau ia e Paulo le au whai mawhauwhaunga o tu a inga o Epikuro ma Setokio. Leo lo maua le ngā luenga a olona mata upes fuma le fitu. Whai upes fuma le valu whai mai o na fina nau mai lea o isi o le au fia popoto o le tu a inga o Epikuro ma le tu a inga o Setoiko. Le au whai mawhauwhaunga, le au atamamai ma le au popoto. Sa whapena o na whaafeto ai e le apostolo Paulo. E ese le awala na ui atu ai. Ka masasao a ka maia. Whai mai e le na waita. Sa whao ngā i e Paulo le vaenga leo lo tā ua ili sitanga lea. Whai mai sa ia whao ngā, he had met logic with logic. Science with science. Philosophy with philosophy. A whai o lai sau. I al vaenga lea I lunga o le poto, ma le iloa e alu watu ai fo I le apostolo Paulo.
Me lea sa tupu I atenai. Me lea leo lo tau tala iai, ele na waita, ile taimina o mai ai sa toe nofo ma toe mafaufau. Sa nofo I lalo ma faatusa-tusa. Ma vava ai I tūlanga e manuia ai I Korinito. Ma na ia I o vaenga le lang sama-sama. As he thought of the time, thus spent and realized. Ua toe mafaufau ia na mea sa whaia o atenai. Ile awala na ia a apa atu ai ma moli mau atu. Whai mai ele na waita, ua nofo I lalo Paulo ma mafaufau. Wha solo ona langona ma ona ma natu-natunga. Sa ia toe tilo ai ma va ai. Pefe tu nai, pefa amata e fe tau ile awala na ia whaia I atenai. Ma le mea fau lea ua oo mai ai. Ta ua le whaamtalanga ele na waita. Pefa amata e fe tau ilo na whaafeto ai ina le au filosofia. Le lasa iai o ma le vahenga lea ua iai I Korinito. Upu mana ia lava I lau whaitau le si tanga lea. Na suia a toa ai le mafaufau. Ale apostolo Paulo. Le upu lea realized. He realized. Ua ia iloa. Ua ia iloa e le fetaui. Le ale mea lea ua realize e Paulo. Le ale mea lea ua iloa e Paulo. O le mea lea ua toe manatu ai Paulo. O le awala sa ia whaia ai le ngaluenga I atenai. E mo I sa manuia, ai e le I tau le lei. E le I tau le lei. Ma natu le kalesia, I awala sa tātou whaia I le tele o tausanga, sa tātou lo lotu ai. Le tele o tausanga sa tātou ngā lulue ai. E iai ni mea e mo o mia o na whetuutu nai. E iai ni vaenga o le ngaluenga, e mo o mia lo tātou toe tilo ma toe vaava ai ai. O a mea o lo whaatawa ina e le kalesia. O a mea o lo whaatawa ina e oe mau. E le teimi na fesili mai estangata ia te au. Someone asked me, I think it was last year or the year before. Whai mai tangata le ia te au. Pastor, do you think we are going in circle? Ona utali lo le iai all the time. Whai mai pe whamata e o e loa o lea e tātou te tāmilo. Ona utali le ma o whapea tu iai. Ioe, taimi uma. Taimi uma. E le I tupu le me lea sa tupu ia Paulo. Sa nofo le I lalo ma mafaufau. Ile awala e whaatino ai le ngā luenga. I Korinito. So se taimi lava e tau whai ai ni suinga. Excuse me, church. So se taimi lava e tau whai ai ni suinga e fua I le taimi o lo e soifua ma o wola hai. E toe iu lava e toe toso I le metu ai. Amene. Kou le e kau amenge mai. Whāteita inga. Lisi la unga. E tau sanga sa whaatūlanga I lisi la unga. Sa iaile manatu e whaatasi le kuata o na la unga ti a kono le sapati. Te iloa lea lala mai nisi o ti a kono sa maua lea wanoa lea la unga I le mepa ia lea. O te savali atu I fafo ina wa uma le la unga ale ti a kono mua. Ai whaatalofa mai se tasi o toia ina ma whaapea maila na tala. Pasta, maanaia te lele fuafuanga. Maanaia. Ai o le fesili mai nisi o le ekalesia. Ia te au ma whaapea mai ia te au. Po ua whaatanga ea o na la unga ti a kono I lunga o le pule laa I le sapati. Ona u whaapea toi loa lea I le toia ina. Oh. O le ala lau tali ai. Whai mai stoi ina. Ia, na o whai ei se i o sau te fesilia tu whai au. O ata lea ma o fesilia tu iai, stoi ina. Awa ua lewa na lotu i nei. O ke pole i le o koe iai ngisko inga. Na o fesilia tu le toi ina ma o whapea tu i. Oi,
e whaasanga la unga ki a kongo le sapaki. Suinga mo le taimi, ko leni haile au whai ngā luenga mo le lumanai. Lua, tōwhinga. Excuse me, church. Nai tausanga ua mawai sa tātou whaonga i, nai le whautuanga le tus whaavaya le kalesia, i le tai lua tausanga mawhai. I lalo o le manatu lea i le sio manga o lotu Samoa. E tele atu taime whaaluina i tōwhinga ma le longo ino o tōwhinga, nai lo taime ngā lulue ai. O na tau mawhailo la ia i se awala, ina ia tele le taime ngā lulue ai, ai la i titi le taime whono ai. Ele i umi foi, ai toi foi lava i le mea tuai. Ai o le mea maalie le ka le sia. Tau sanga le na te nei na o toi whaito whinga. Sa maa ua i lau whaalongo. Ma natu ai nisi i le taimi o tō whinga, e ta tau o na whaatu mawina, o na o lea whaatu a tasi le tau sanga. O ia ko manga e whaalua, e koe whaau au o le ngako pāloka e kasi. Suinga mo le lei o le ngaluenga, ale atua. Radio Ministry, tasil tausanga sa whata ita ia le tu maoti o le leitio, e le umi ai toi fo i lava i le mea tuai, o le fesili, o touta talo ea mo le manuia o le ngaluenga le. O touta talo ea mo le manuia o le ngaluenga ale atua. E pei ona mana tunatu ele apostolo Paulo, i le whamtalanga tamaita i perfeta Elena Waita, as he thought of the time that spent and realized, and realized that his teaching in Athens had been productive of but a less fruits. Ina wasila fia e Paulo ele work mea ia na whai atenai. Sa tonu lo elo na mawhauwhau, o le a sui le awala e whai ai le ngā luenga i Korinito. Sui la na launga. E le ita mau i ona manatu mo ona langona i le awala sa manui ai la na ngā luenga i atenai le ai. Sa mai tau mai lo e Paulo e ese le malae ma le ele lea ua iai. O le tangata ta mai, ma le tangata e whaalango lango i le taita inga le atua. E loa le lei mea e whetaui, ma le mea e le whetaui. Amen e le ka le sia. Kou vai e kou amen. Sa whaasoa le vasenga o to inam wharetua i le vai aso taluai. I le va ai alofa i le taimi le nei. Taimi o le tau malulu. Mama natu ai o se vaenga tāua maala ngā tatau. O na sila to toa le e ka le sia i le taimi e a mata ai Sauniga. Ka ali finangalo, manaia e a mata sfulu. Ona o le malulu, o ona mafuaanga, o le soifua maloloina o tamama tina matutua, o le soifua maloloina o le ka le sia, ina ia awana itua ina le lotu, pe a tato mama il malulu, amene. E le lei, feololo, lelelei. Ia ai fo ila ngona o le mea lava lea na sau ele lotu, o le taimi a mata lava le nei. Amene. Sui le awala na la unga ai le apostolo o Paulo. Fai mai ia le whamtalanga Elena Waita. He decided to follow another plan of labor in Corinth. Ua mawhau lo loto le apostolo o Paulo, ua tatau o na sui le awala e whaatino ai le ngā luenga i Korinito. On fai mai leo le sila inga le e so foi lalo. He determined to avoid elaborate arguments and discussions. Ma fau Paulo, o le mele na fai atenai, e umai foi le li uai seisi. Ai ngā leo kankam koi feika. Ia kai pea o isi kai mea fai le songa. E umai foi le ise mea o maua ngā le feika, ngā le ika o lesi ya lesi. Ka vai mai le manatu le apostolo Paulo i le tusi o le mua Korinito e lua. A fai upo e lua ma le fai upo e wha, fai mai whamtalanga le tuspa ia.
a wana tonu lo manatu o te lei loa se tasi mea ia te o tau lava o Yesu Keriso. O le vaaya le apostolo Paulo ua le toe vaaya i tangata ata mamai man tangata fai filosofia. Ua le vaaya i tangata e finau ia fionga pa ia le tua. A o lana vaai ua na o Yesu Keriso lava. Le meo lo manatu iai le apostolo. Mo so taimi fai tau fai upe faa. O le awala sa la au ngai Paulo i tangata a tenai, sa fōlinga mai o se awala e whaafeto ai ai. Ia ngā alu le whaapea, ia la ua ifi la ua riila. O whi ngau ea sa paki o malo. Pea o te whi nau ia tu la whonu. Mea lewa tonu le mawhau o Paulo. E matua mo o mia i tangata Korinito. Le loa o Yesu Keriso. Suinga lo na lua. Suinga lo na lua lea na whai le apostolo Paulo ilana ngā luenga fau i Korinito. Ia, na ua umatul vaenga naa. Suinga lo na lua. Ngā lua i mana onga o le taimi. Ngā lua i mana onga o le taimi. O le ale mana onga o le taimi le sa iai le taimi o Paulo. E te maua i le whamtalanga al tuspaia, lona vaenga na ua matua i whaalanu sama atu ina ia ua nei misi. Pa mai ua alu atu o ia te ila ua, o ila ua, ia o la ua lea o pisila ma akula. Ua alu atu iai ua nofo o ia te ila ua manga lue. A wā o lo la tau whaiva, o lea, o le whaifale ie. Ia, se i tatu tala noa la i titi le mele o le whaifale ie. A tonu e manatu mai la o tau sila ma la o tau vaai. Le ngā luenga lea sa whai e Paulo o le whaifale ie. Lea sa la tau toa tolu ai ma akula ma pisila. A tonu i le tātou whai tau pe. Fale ie masa inga ol kalapsu ala e kempai, me masangi. A tonu e fau le tātou vaai. Ai to te silafia le ekalesia o le taimi o Paulo, o le taimi e pito sili o na mana o mia i fale ie. Taluai o no Korinito, o se no fuanga e o mai e le au fai whaatau, e o mai tangata mano nofo ai, e le aini hau tau, mani mau tau. E pei o mea i o loo iai le taimi le nei, e o mai o na whaatau lea la tau fale ie. O tangata fita, i le taimi o Roma, o mea pito sili ia o na mana o mia, o fale ie. Lona winga. Na minoi le apostolo Paulo e ngā lue i mana onga o le taimi. Nai mga o mia fale ie. Alu loa ngā lue ai le whainga o fale ie. Ma le mawhau ma le langona. O i fo i e mau ai le avanoa. E tala noa ai i tangata taito tasi. Mai o i fo i nā o mai e Paulo. Ia le tele o isi vaenga o lona soifua ma lona o langa. E ala lea i le anga i luma. E te maua i le tusi o ngā luenga mta upe luas fulu fai upe tolus fumare wha. Le moli maua le apostolo Paulo. I le tinga haina i le whainga ngā luenga le nei whai mai a ia o tau i lo foi sa au auna mai nei lima i mea e tatau i lo tino a toa mai sa ia te au. Sa wha o ngā ailo na malosi. E au nai ma tau tua ai, mo Korinito whawhai upa sfuma le lua, whai mai o loo tau ti ngā i mātou o ngā lulue i o mātou lava lima. Whai inga o whale ie, whaatauina o whale ie, o mea e whetaui ma le taimi. Mo mua lua le Tesaloniam ta upe tolu whai upe walu, mātou te le i ai fua foi se mea e aia se tasi, a ua mātou ngā lulue i le ngā luenga mamafa ma le ti ngā i le pō ma le ao. Le angol tala ina o le fina ngalo le atua le taimi o Paulo, e le kōngia. Nā lua Paulo i e whaifare i e su elana me ai ai. E le kōngia. Ai o mana onga ia o lona taimi. O la ufsili le kalesia. O ani mana onga o lo tātou sio manga. What are the needs of our community? O ani mana onga o lo ito tonu o porirua. O ani suinga e mo mia. Ina ia o fatasi male taimi o lo e soifua ma o wolai.
Tele tangata sa tala noa ma whaaso iai whai maile la tō tala. O le mana o ngā pito sili ma le whaafitau le ua tū lai mai i le taimile nei. Tau ngā tār soifuanga. Amen. That's the need. Mana o ngā le nā lai whafo. Ua le lava le whaasoa tangata. O loo mana o mia ele community. Le Ekalesia Wellington e Samoa. E tali mana onga. O loo mana o mia lo tātou ngā lulue i mana onga o le taimi. Lua vai aso taluai. A mata i tatou mele. Mana onga o le taimi. Ngā lue i le taimi. I oe. E fau. E iai lui. E iai whaingatā, e iai whaafitauli. Ai a whaia male ono sai. E whaamanuia mai le atua. So it's no longer a new work in Corinth. E le o se ngaluenga fau I Korinito. A o le ngaluenga fau I Ranui Heights. Le tātou sio manga. Le meolo o tū ai le Ekalesia so fitu o le toia fio mai. E tali atu I mana o ngā tangata. Ina ia fesosoani I le pangātia ma le tūlanga o lo iai. Mai iai lo tali tonunga. O le fina ngalo fo I le nā o le atua. Ina ia whaongaina hai o e maha. E whaatino hai le ngā luenga fesosoani e pei o na whaia e paulo. Na mawhau faulo loto. Na sui lana vaai. Sui lana launga. Ai sui ai malana ngā lue. Ngā lue I mana onga o le taimi. Sa alu paulo e whaifale ie. Au ale mana onga leo le taimi. Tātou le Ekalesia Wellington e Samoa. Ka kou e kufa frutia. Mana onga I o le taimi ni. O lo iai tātou. E ala lea I le whaalangolango. I le fesosoani mai o le atua. Tātou te maua I le malosi. E whaatino ai lana ngā luenga. Ia tele stato manuia. Ono Yesu. Amen.
Le atua whaafetai lo wala awina I mātou I le nei ngā luenga. Ngā luenga o le lawe ina o nganga le atua e o whaatasi ma le au nanga. E whaatinoina I le alofa. Le atua o se whaamanuianga I totono lau e kālesia. Lo mātou a apa atu. Ina ia maua mai se nganga mo lo malo. O le tatalo I le nei tai au. Ia vea I mātou e pei o le apostolo Paulo. I lana au nanga ma le whaatinoina. Na ia mai tau wina ai mana onga o le taimi. Talo matu ina atu lau e kālesia. A mata mai taitai. Sengo toi ina. O ta mamati nā mātutua ma a inga taitasi. Ia ile anga le lei o lau fio whaamanuia I toi taimi o lo toi o le nei sapati. I lo suafa Yesu o mātu tatalo toi nei. Amen.